inshuti z'akadasohoka rero banywanyi bacu reka nongeye mbifurize igitondo cyiza turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose kuri 24 z'ukwa cyenda 2025 birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko ni mu gihugu cy'u Burundi tuba tuje kugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bya CNDD-FDD ariko uwitwa Robin uyu ni umunyamakuru rwose we araza kugwa mu nzara z'igihugu cy'u Burundi rwose binavugwa yuko ubu tuvugana amaze kwicwa ngira ngo turaje tunabikomozo ariko munyemereye mbere kugira ngo twinjire muri ibintu mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi bari Kenya Tanzania ndetse bari hano za Malawi za South Africa tubaye ikaze tubikuye ku mutima bari ku mugabane w'Uburayi mu ntara gatandatu diaspora ubirigi ndetse n'Ubufaransa nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima United Kingdom ndetse n'ahandi hagiye atandukanye twirutse cyane rero reka duhite twinjira mu cyitwa impfunyamfunyi ku mutima ni byinshi cyane rero tugiye kwa dukomozo ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo na makuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo mu buryo navuga ko budasanzwe mu buryo rwose bwirukanka cyane ntago ndi butinde rero nyamuneka nyemerera duhite twinjiramo aya makuru mu buryo navuga ko bwihuse by'umwihariko rwose duhite duhera muri ibice by'umujyi wa Uvira akaba ari umujyi wa Uvira kugeza amagingo aya navuga ko ibyabo byamaze kuba agati lanzamba kanyina wanzamba mu mujyi wa Uvira rero by'umwihariko nyamuneka ibintu byongeye gukarata kuko ubu tuvugana reka nkubwire yuko rwose iki aricyo kintu navuga kigiye kuba gishobora kuza gutuma igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyicuza gishobora kuza gutuma rwose igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyicuza nk'ubu nyemera nkubwire yuko abasirikare by'umwihariko batari bakeya rwose by'umwihariko mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bashobora kuba bagiye gutangira kugaba ibitero mu misozi irimo 23 kuko mu kanya gato bamaze kudiployinga umujyi wa Uvira ngo turaje tubyinjiyemo umenye imibare bazanye ndetse n'uburyo bihagaze gusa bikaba bije mu gihe 23 nayo yamaze kuba rwose itangira kudiployinga mu bice bigiye bitandukanye birimo umujyi wa Uvira ubwo rero rwose benshi batangiye kuvuga bati birashoboka kuba urugamba rwaba rugiye kuba imbere nge mu buryo navuga ko budasanzwe turaza kubikomozaho tubabwire byinshi bigiye bitandukanye si byo gusa kandi muraza kunyibera dusimbukiye mu bice by'iminembwe tubapudetinga tubabwire uko situation ihagaze n'iminembwe kugeza amaginga yamaze kuberamo rwose imirwano ikomeye cyane ndetse idasanzwe ikaba ari imirwano yamaze gutuma ibintu kugeza amaginga ya bihindura isura uwitwa perezida w'inteko nshingamategeko rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yeguye menya byinshi kuri uko kwegura kwe by'umwihariko turaza kubyinjiramo inama idasanzwe ikaba ari inama rukokoma rutura yiga ku bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Goma n'uburyo ugomba gufatwa yamaze kuba iba ese yabereye ni mu bihe bica amakuru hari nayahe turaza kubikomozaho turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi turaza kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo turaza kugaruka gato muri teritwari ya Masisi mbabwire yuko ubu tuvugana n'imwe mu bice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda biberamo imirwano by'umwihariko ikomeye cyane turaza kubikomozaho ahitwa za Kitso turaza kuhinjira turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya hano muri Warikale ngira ngo ahitwa za Rusamambo bikuntu bikomeje kuba bizwi cyane bikomeje kuzamba turaza kubyinjiramo turaza kugaruka ku iperereza ry'umurundi ryaciye amalenga yuko Robin ashobora kuba iperereza ry'uburundi rya amarenga yuko witwa Robin ashobora kuba yarishwe turaza kubyinjiramo mbere yo kujya ngo twerekeze hano muzamike ahazarugezi naho byamaze kuba ibindi byamaze gukomera imirwano naho ikomeje guca ibintu munyemerere mbanze mbacire muri no nkuru gato ariko iyi murudi namuneka kambanze mbenyeretsa ahubwo mbanze ngahoke gato hano mu gihugu cy'u Burundi no gupfangwa n'igihugu cy'u Burundi kugeza maginga ya navuga ko gifite ubwoba bwinshi kuko amasasu menshi yarayumvikanya hano Bujumbura hafi n'ikibuga cy'indege abenshi baravuga bati rero birashoboka kuba intare zasarambwe
zongeye gukora ibitendo, irashoboka ko intare zasarambwe zaba zigiye noneho iki kibuga cy'indege kukibombardirinaho na koalisiyo cyangwa se na FDNB mu buryo bwa nyabwo. Gusa amakuru n'ubundi twaje gukurura nuko atari M23 ahubwo ari igisirikare cya Wazalendo nyamuneka cyashakaga rwose kwigaragaza mu buryo budasanzwe, ariko bakaza kugita bagishyira ku butaka mu rwego kugira ngo kidakomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse ngo iki gisirikare ngo kikaba cyari kivanze n'Abazalendo by'umwihariko bashaka gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Gusa amakuru mfite nuko ngo ahangaha hari kuziramo na za Reddit babara aba rero uko babimenyereye ku butaka bwa RDC n'ubundi no mu gihugu cy'u Burundi bashaka kuba bagira gutya bakaba basahura. Nyamuneka birumvikana yuko rero ibyo byose byamaze kuba byangwa muri rusange. Yes, reka tugaruke gato muri Uvira by'umwihariko tubanze turebere hamwe aya makuru. Ubu tuvugana icyari imyigaragambyo cyahindutse intambara irimo amasasu menshi y'imbunda azemereye ndetse n'intoya. Abaturage rero muri Uvira bangi bazindukira mu myigaragambyo, barimo bararasana bikomeye n'ingabo za leta ya Kongo bavuga bati uwitwa Kasita Olivier nyamuneka nitumukeneye. Ubu noneho tuvugana bamaze kugera naho aherereye, bamaze kumuzenguruka mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuri uyu wa kabiri rero imyigaragambyo yari yateguwe na Wazalendo kuba yakomeza mu bice bigiye bitandukanye, yagiye rwose igera ahantu ugasanga imyigaragambyo yatatse igisirikare cya leta. Igisirikare cya leta rero cyamaze guhabwa itegeko nacyo kigahita kirasa. Ndaje mbabwire abapfuye muri iki gitondo cyangwa se abitabye Imana. Iyi myigaragambyo rero yari yanagize gutya rwose mu bice byose by'umujyi wa Uvira. Wazalendo zashyizemo imbaraga bavuga bati mwatake. Abaturage rero batangiye kwigaragambya bisa nkaho ari amahoro, n'ubundi nkuko ku munsi w'ejo byari byakomeje. Cyakora nyuma bihita bihinduka, bamwe bari batangiye kubona ko iyi myigaragambyo ishobora guturikamo ikintu kibi cyane, bitewe rero no guhangana ku ruhande rwa FARDC nkuko ku munsi w'ejo byagenze. Abagera kuri 5 bakaraswa, n'ubundi byaje kurangira FARDC rwose ishyigikiye uwitwa General Kasita Olivier wagenwe na Perezida Tshisekedi Tshilombo ngo abe umuyobozi wungirije wa regiyo ya 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Na Wazalendo batamushaka, biza kurangira bavuga yuko rwose ngagomba kwagoma kubi n'ubwiza. Hari hashize rero icyumweru Uvira rwose itarangwamo agahenge, abaturage rwose batajya mu mirimo uko bisanzwe kubera imyigaragambyo. Ibiganiro rero byahuje Wazalendo n'ubuyobozi mu mpera z'icyumweru gishize byarangiye ntacyo bizeho. Wazalendo ntizishaka General Kasita ngo General Kasita ngo kuko ari umunyarwanda, umunyamulenge, ndetse ngo ni umwe mu batanze Bukavu n'umujyi wa Goma. Amashusho rero akomeje gukwirakwizwa nkoranyambaga n'ubundi agaragaza uko situation ihagaze by'umwihariko muri ibi bice. Ubuyobozi bw'ingabo bavuga ko rwose ngo uburimo burakora buri kimwe cyose kugira ngo uwitwa Kasita agume muri uyu mujyi, ariko rwose ngo abantu bagera ku 9 ku munsi w'ejo barapfuye, ariko ubu tuvugana ngo hapfuye abagera kuri 12. By'umwihariko rero baravuga yuko ngo uwitwa Lieutenant Mbuyi Kalonji Ligani, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare muri operation Sokura 2 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ngo mu itangazo yasohoye ngo yavuze yuko rwose ngo abakomeretse barimo n'abasirikare 4 ndetse n'abasivili 5. ariko isiko bimeze kuko ahakomeretse benshi hapfa benshi. Andi makuru rero avuga yuko abapfiriye muri iriya myigaragambyo barenga imibare igera muri 20 mu minsi 2 imaze itangiye gukara. Ubwo ni guhera ku munsi w'ejo kugeza kuri uyu munsi. Ku rundi ruhande kandi umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo General Jean-Jacques Belusi Sadiki ucyemerwa na leta ya Kinshasa, avuga ko rwose ngo Perezida Tshisekedi ari we ibi byose wabikoze. Rero ubwo Abazalendo bagomba gutuza, kandi nanone akavuga ko abanyamulenge ngo bari mu bikorwa byo kwamaganwa.
hano mu mujyi wa Uvira, ndetse kandi ngo bakanahohoterwa kubera uwitwa General Kasita. Navuze ko kandi abanyamurenge babujijwe kuvoma ndetse no haha. Yasabye Perezida Felix Tshisekedi rero n'abandi babireba gukemura icyo kibazo mu maguru mashya kuko ishobora guteza ibibazo bikomeye. Perezida avuga ko ibi bimaze gufata indi ntera, impamvu rwose ngo kaba ari intare zasarambwe nazo zimuzitegura kugaba igitero gikomeye muri uno mujyi wa Uvira kugira ngo hafatwe. Ntabwo rero ingabo za leta ya Kongo zaburijemo imyigaragambyo n'ubu biracyakomeje bitewe n'ubutegetsi bwa Uvira bwamaze kuba bushyirwaho itangazo rya province. Ndi kuribona hano, ndi kuribona kabisa. Yes, no kuvuga ngo rero ibi tukibivamo tugaruke gato nanone mu mujyi wa Uvira. Urujya n'uruza, nyamuneka urujya n'uruza rw'abasoda ni benshi. Urujya n'uruza rw'abasoda ni benshi rwose. Nahoze ngenda nkurikirana mbona urujya n'uruza rw'abasirikare b'abazalendo barimo ni benshi. Uko abazalendo barimo benshi rero mu mujyi wa Uvira nako nyamuneka barimo barakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Niko rwose barimo baragenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugezaho rwose barimo barasahura ndetse baganahitana abaturage bamwe na bamwe mu gihe bagerageje kuvuga ati nyamara muratubaza iki, kugira ngo mu gihe bagerageje kuvuga ati mwidusahura nyamuneka, ugasanga bagiriwe nabi ku rwego ruri hejuru. Ubwo rero rwose icyitwa intare ziracyafite akazi katoroshye, by'umwihariko byo guhangana kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke muri rusange. Nubwo ibi biri kuba rero ni nako by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye rwose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya Uvira, intare zasarambwe zamaze guhabwa amabwiriza adasanzwe yo kugira ngo rwose uyu mujyi wa Uvira be wafatwa. Abasirikare b'izasarambwe rero bari hano za Runingo bamaze kwa tayari, nyamuneka bariteguye mu buryo navuga ko budasanzwe. Bariteguye rwose isaha ku isaha. Mu gihe itegeko ryatangwa rwose dushobora kubona ibintu bihinduye isura mu bice by'umwihariko by'umujyi wa Uvira. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho ngo mu mujyi wa Uvira nanone ngo bishobora kuza guhindura ibindi, bishobora kuza kuba ibindi ngo kuko Tshisekedi yategujwe bishoboka yuko uyu mujyi wa Uvira ugiye gufatwa. Ubwo ibintu bimaze gutangazwa mu kanya gato witwa General Sultani Makenga Emmanuel avuga yuko byibura rwose ibice bigera kuri 3 bigiye kwigarurirwa mu buryo navuga ko bwihuse. No mugaba w'ingabo cyangwa se umukuru w'ingabo by'umwihariko za M23 mwita General Sultani Makenga Emmanuel wamaze kuvuga yuko ibice bya za Kalima ahitwa Kinu ndetse na Kisangani ibice bigomba kuvamo ndetse ngo bikavamo mu gihe cyavuba. Birumvikana yuko rero icyitwa intare zasarambwe zo zimo zategura intambara kandi idasanzwe. Uyu ni general rero rwose wabigaragaje akanaca n'amarenga nyuma yuko rwose ngo bari barangije inama cyangwa se amahugurwa yaramaze igihe kitari gito. By'umwihariko avuga yuko rero intara ya Kisangani hariya mu ntara ya Copo rwose n'ahitwa Kindu mu ntara ya Maniema ndetse katurebe n'ahitwa Kalemi mu ntara ya Tanganyika, aho hose iyo miji igomba kuvamo. General Sultani Makenga rero yabwiye abayoboke bari baraho yuko batekereza ko intare zasarambwe zizahagarara kandi nta gahunda zifite yo guhagarara, ahubwo bazakomeza barwane. Yunzemo ati rero turashaka amahoro, twarwaniye amahoro ariko amahoro ntabwo azapfa kuboneka tutayarwaniye. Ati twarwaniye amahoro, dukeneye amahoro. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara, tugaruke gato kuri uyu mugabo ngo ni General Kasita Olivier. Nyamuneka uyu mugabo ngo ni General Kasita Olivier navuga ko kugeza amagingo ajya ibye n'ubundi gikomeje kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba, kuko amakuru namaze kwakira nuko ngo uyu mugabo ngo ni Kasita, nyamuneka ngo igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare ubu tuvugana kimurinze.
icyo gisirikare rwose ubu tuvugana kimurinze kirimo kiragenda kimukontorora. Ubwo rero rwose ngo isaha ku isaha ngo hari ubwoba buhari kuko iki gisirikare n'ubundi kimurinze gishobora rwose kuza kugira gutya kikaba cyanamuhitana cyangwa se kikabishyira kuri guverinoma n'ubundi ya leta ya Kongo, by'umwihariko kikaba cyamugira nabi. Gusa n'ubundi mu makuru ndimo ndagenda nakira nuko uko byagenda kose ibintu bishobora kuza guhindura isura, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho atariho ivumbi ubu tuvugana, nyamuneka ubu tuvugana munyemere babwire yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Impamvu mabwira rero ngo ibintu byamaze kuba bihindura isura mu bice bigiye bitandukanye ni uko by'umwihariko amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana ahitwa za Kavimvira, yamaze gutuma rwose ibintu bihindura isura, yamaze gutuma rwose icyitwa FARDC nyamuneka gicanganyikirwa. Bamwe muri bo bakaba batangiye gukomeza kugenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka gikomeje kugenda gigaragaramo impunzi nyinshi zirimo zaturuka muri ibice bya za Kavimvira. Ibi rero by'umwihariko bibaye nyuma y'uko rwose intare zasarambwe zakomeje kugenda by'umwihariko bivugwa ko nazo zaba zinjiye muri uno mujyi wa Uvira, by'umwihariko zigana hano za Kavimvira, ariko hazanindoho zikaba zikomeje n'ubundi kuharasina by'umwihariko n'ubundi n'ingabo za Kisekedi. Ubwo rero rwose nyamuneka birumvikana yuko ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bihindura isura, biba bibi cyane. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana ahitwa Runingo, ni Runingo. Nyamuneka munyemerere mbabwire yuko rwose aha Runingo ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura, kuko ubu tuvugana rwose ni ibice navuga yuko byamaze kuba bigaragaramo by'umwihariko amatware aremereye cyane ya intare zasarambwe, ndetse nako icyitwa ibikoresho biri hano muri ibi bice bikomeje kugenda bitundwa. Ibikoresho rwose nyamuneka nahoze mbireba hano, mbona ni ibikoresho byinshi biri buteze ikibazo kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere y'urugamba. Birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ni byinshi cyane no bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa n'amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nko umunyemere mbabwire yuko rwose mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko byano muri Uvira ibintu byamaze kuba naho bihindura isura ahitwa za Songo, naho amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye. Aya masasu rero turi bunakurikiranye tukamenya ese n'ayiki bimeze bite. Navuga ko rwose ari kimwe mu bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Amasasu menshi rero akaba arimo arumvikana muri ibi bice, ndetse akaba yanamaze gutuma abaturage benshi bakuramo akabo akarenze, bakaba barimo bagenda bahunga mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngo ni ukuvuga ngo rero uva ahitwa za Kisoro werekeza ahitwa za Mirimba, ahazwi neza rwose nko ku birindo bikomeye bya FDLR mayiti za mbere rwose ngo niho zari ziri. Iki gitero rero ngo cyaje gikurikiranye n'ikindi ngo cyari kigabwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ngo ibindi byo bikaba byagiye byerekeza ahitwa za Mikenke mu bice bitandukanye, harimo n'ibyagabwe ahitwa za Bilombili, ariko byose ngo byagiye birangira uyu mutwe twirwaneho ubisubije inyuma. Amakuru rero akavuga yuko ngo byibuza ngo uyu mutwe twirwaneho ngo wagize gutya rwose ngo ukarasa by'umwihariko ngo abasirikare bagera kuri 16 muri iyi mirwano yose yarangiza twirwaneho ikafatira n'intwaro nyinshi z'amoko agiye atandukanye, zimo izo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa machine gun, ndetse n'izindi ntwaro za 60mm modeli zose zabashijwe kuba zifatirwa hano. Nari nava muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se nkiri muri ibice n'ubundi by'iminembwe, reka mbibwire yuko rwose nyamuneka imodoka nyinshi z'abarundi zo mu bwoko bwa Tata arizo ziri kuzamukana rwose mayiti, hakaba ari mayiti rero rwose ngo zirimo zirava muri ibice by'iminembwe
by'umwihariko zikerekeza mu gihugu cy'i Burundi kujya gushyingurwa, nubwo ngo abarundi batari